88.5 mo tsawanga tsia gona mamedi wa ka ha idutse me dutse nteng intumela hantle hore ke tea le jolo le Dr Novi Dr Love santsa le teng Stuba Maje transformer e tebza e tla ka mona doc ke tla ka mo o bulele fela o le yeah yes ke shap ya monate yeah o shapo doc ke shap tebza o shapo ke monate yeah man ke la bagago yeah idutse mona tsebe dintho di pasitse no ka nne di pasitse doc kannete dumedisa babedi wa gago mamedi dumelang hleng ke re dumedisa ohle mo le mametseng le lo hona teng radio ke Motheo FM 88.5 Free Starter mamedi wa karata o ba sa tsebeng re Motheo FM 88.5 re mona Bloemfontein Free Starter wena mamedi wa karata TikTok o ne sentse ke dijotsa fela hore re mona Bloemfontein kanti he ke live TikTok on ya Dr November kapa Pastor November ka re Pastor November kapa Dr November o tla boso ke ni TikTok o nyaka dan kanti hape re Facebook ya Pastor November and Victorious Faith Ministry Pastor November and Victorious Faith Ministry mamedi moleni nonke makhaya tebza sharp ke monate ke monate wena Dr Novi yeah le next sharp we jile jwang weekend down no kana ni le Father's Day yes no ke jilanga hamonate no hamonate man yes no kana ti ke enjoy la holo ke utlwile o bua harabe ke mona o bua le maikarabelo o ntse fana ka dijo fana ka dijo harabe ke o fana ka dijo le sonta o ntse push ha bohloko ka laboratory like today yeah o no ja batho ke fa batho dijo face 6 le kana ke mane ke sorutso sele se teng phumulo yeah ke ba isetsa dijo le face 6 mo wow ke fa batho ja ba start dijo ba ja wa tsata ba gore kile ka sotle yeah mamedi kile ka sotle ke bona kile ka sotle na kile ka sotle yeah kile ka lapa o tseba tlala that no bile se ba fa habedi jwale le ka sonta batho ba yaka ene not re ke re batho ba kereke ba itshella ba qoti ba tswa ba tsamaya yo yeah ba ja ka 10 o'clock then batho ba yatla ba ja ba qotile ba itshella ba tsamaya ba ntse jwalo ka sonta because I give ba batho maphuto a ha o fe batho ba kereke ya dijo ke fa batho ba ka ntle fela no ke kile ka lapa yo te bongile ka lapa that is why ke tsebang go pula hane ke lapile ke shukele ke dula Freedom Square ona le mthako mothing like you lampa 40 rand te boda ga ne ka rompile 40,000 40 rand da mano na mpile 40 rand ne ka ra mothampa 10 rand ka tropo ne ke tsama ka maoto fihlela ke fihla Freedom Square ore net ke gone o reka ke opla onona le friend tsa ka tsene ke di rata tsene bana ba se ba mpitsa ka bobe ka botoro bobe ka jeme okay because if how come pa 20 rand ne tsantse ke reke bobe ke reke le jeme ne ke phela jwalo umruti kana kwe yo le pele ke ba mruti le pele ke ba mruti sure o fela ke ba mruti a teng jwala ke le mruti ne ke la pele la qetela doc yeah ne ke sutlile go re kila la pate bo tsa maka mo tso re ha koloi di hlaka bra o bo tshaba o hitla because o tshaba gore batho o bona gore kwena yo ke tswa mo ke utlwisisa jwale ke tswa mo ke ke tswa tlaleng eo ke ne ke apara di overall tse blue fela ke ya kerekeng ke sina di pass ke tsa maka mo tso Freedom Square ya Silver City manu utlwislengile ndati mrutisling ke sina di pass ke tina di overall tse blue go blela ka the current situation ka bo 2010 2012 13 Dr Novi botsabelo mane ne rena ne re kopanetse burugo boy one di cousins saka di brothers saka boy one bo black hantse di bula botsabelo yo yo te bona ke tswa hole ya no ke utlwa yo ke tswa hole ke tswa hole that is why a ke gone o phama a ke gone o phamela batho a ke gone ke likile o phama ke likile o iphamisa ke likile ke gone and that is why ke utlwelang batho bohloko that is why le kerekeng today ke na le di shelter tsa bana ba di khutsana le ba lahlwe ke batswadi and o tseba bana ba kerekeng man ba di shelter ba dula ngone a ke fumane shelter government a ke fumane shelter a ke fumane support
and I cannot about to go components ke kokota ke kopa le nthuse no ha o rate le bua ka yona ha o rate ke mohlolo no ha o sang stop hore wena o tlile nthong tsa manyalo no because ha o rate bua ka ke rate ke ile ka ya ke tswa ke re ke bone ke re bana ba di social worker bana ba lahlweng ha ba tliswa ba sena le vaslapa o hlapa bo se ke batla ba mfonela ona le bana ba bararo ba qeta mo ke ena bana na ile se sepa ke tshwantse ke tse bonete ba bana ba tshwantse ba rekele ntse tsa o hlapa ba bang o thole ba kena sekolo tshwantse ke ba rekele uniform yeah te ba re ka manyalo hlele ka are ka mjo are ndi tabeng tse wa tse bona le ntwe makatsang ka jeno ha ke tsebe na go hlophisitse jwang ka bona le eng ona le motho re kopileng jalo go metse voice note a qeta o re maybe today ke tla thola advice ya ho maybe today ke tla thola advice I'm tired of being lonely are jo ke tsebe na ke bapale are bapale ke le ke hloka because le nna ke wela ho yena motho ke mpa tsa go le bua ka English okay re di mutla re dumela Tapise como tsetle puta wadi yena o thabile ha o shapo motho ke nka ro thabise bolong o thabise bolong we ke na ngwetse gore o thaetse ya tswala ha a mara console a ke itse ba re etsa jwalo rena batho ba dilang ba le bang re etsa jwalo yeah re ka tla ka di video call tse di ka di video re thabile ampe we do about choose myself Rizwan, you must be happy. You must be happy. You must choose happiness. Chamutisi. Kibatle ke motsatsa ka phoso. Ngwana rona. Ke a tseba ke nja wa le ke nja all in thing. Ke ntho. Yo, umpona o ya tseba Rizwan. Rizwan. Ke upola ha ke go wisha. Mumame. Ke upola ha ke go wisha. Ke tlobola ka ba yeah ke le ke a thong a ke qeta o divorce ke a thong ke a Swaziland mo no Swaziland there was nothing interesting then a ke fitla Swaziland ke batla ho lo bontsha motho ene ke e qeta a rona hore ke happy o mo bile on Motsia ke etsa di live di video ke etsa tsela ke you know ke sorry video phone ke sorry to dimo ke you must be happy man tsibuwa ke opla ke phone le na motho ene tse ke re ke batla mo tsa re ke happy ke le ene ke mo phone la ke la ke ba o so lulu o si sepi o si sepi after we had video ke hey mugowisho o etsa roska wa tseba kana pelo ha e ka left ka pa ska right ku tlori no ke opela ha ke le ndo Maputo jale Maputo teng le mnata ha le Maputo teng le mnata bile jale ke etsa di video ke emo di malo wa okay ke eme majong ana le wa ana ka mathoko le wa ke eme mo ke guys o le bopo ke re shabang guys ke o ka happily so Kere guys, man, I like it to be joking. Why is that time? Be happy, man. Man, Tibua. Hola, yo lo caput. I don't want it. Jwala ke tsebe jwala ba tswa jwala ke re se kutlele ka Holy Communion. Kutlele se ka sela lo motsiara e sale ke so hot. La mantsiba jwala ke la feta. Ke gala batho ba bukile hotel ene ke bukile ma next door. Ha ba robala batho ba. Ke se lo sa. Ina na Holy Communion ke o kokobetse. Ka se wa. Jwala la ha monate. I want like a Holy Communion. Selwa se tswa fela ngwanaka. Selwa se tswa no. Yo no ke bole se la fihla mo Mugowisho wa bona o bua ka Mugowisho e be ka o ka ngola buka ya Mugowisho fela
ditori tsa tsa bokowisho yo o re batho ba no bukile le bona mo ba ka paka ka gola batho ba ba ipotsa gore maro ho etsala ka rumung e le gore batho ba bukile ka mo ho etsala ene go llanka o se sepe Hi, Doc. Yo, I shoda. Okay, no, I don't see that one is one I Dr. Novia. no Reska Olwansa. I want to see the symptoms. Keep up go wish you. Really, we understand. No, that's wrong. But talk on sound. Yo. And I can't follow the motivational speaker. Okay. Yeah. One motivational. Now, no, the show with a video. Nice. Let's go to our water. Well, let me tell you something. Hi, Doc. I get a bit of Kajeno. On a little bit. Can I tell you about a retire when a Dr. Novi? Kajeno Lena. Fela Kibata, Kaleka, and a pillow. Na, the Khaletsu back on 20 Kibaka. You will be like I am begging if it yeah, or about our to build. Yes. We like about us about to build. But to buying this stall. Yo. Bamumuna. Yo. What's my mamma? Ene kisa batho ba bomme ke address bosenyele bo buhu kona o kila bona ha o tsa maka koloi yeah let's mhlomong o no tsa maka o tsa maka BM o no ntse tsa ba ka dikoloi tseng mohlomong tsa maka BM whatever BM o qala o bona di BM tse ngata because now o qala o di fa attention wa itse motho ba ka ha o tsamaya ka khupa wena o tsamaya ka khupa qala o di khupa o di fa attention mara pele o no sa di tsotelle nna le sa tsotelle taba gore batho banna ba senyile ka until ke ba senyile banna ba senyile tebo o no sa itsotelle tebo ne sana nna le ke tseba basadi ba bangata le bona ba senyile banna ba senyile ene nkutlisa bohloko ntate banna ba senyile bana ke bana ba tla thola hore ba bandate bana le everything le basadi ba senyile we all know or le basadi ba senyile mara bana ba senyile ndane ene a kre why ke tlo bua ka bana hore bana ba senyile because bana ba tshwere lenyalo le ho bona ne gore runa bana re ka decide o nyala le o sa tsela ka ke hlola ke tshwere le nna nka nyala ho sa le se ka korapa ho sa no se ka korapa 6 mamedi ka utsa o tse kinyetse but ntho ke ithutileng yona especially batho ba bomme ne ke bua ka ntho le matsatsing ana fitileng ke re bomme di expectations tsa basadi di batima monyetla wa lenyalo di expectations tsa basadi di batima monyetla wa lenyalo ditibello and now ditibello tsa batho ba bomme batho ba di etsa ba di sebedisa hohle ha ba shebile mefuta ya batho ba fihla mo bona ke ne ke ruta ka recently ntse ke ka labohlano le ke ruta ka mefuta meraro ya banna le ka mefuta meraro ya di relationship ke relationship ya pele ke bona ntate bana ba nyetseng when o le mosadi o ratana le ntate a nyetseng ha ona mojolo monate jalo ka o dati swa basadi bana ba mathelang teng doctor yes o relationship ya ntate ya ka ga lenyalo ya nyetseng ya abantsa ba jona ka mo ho monate Dr. Novia tsamasa ba batho ba basadi ba ratana le batho ba thabile jwang yo but inali di kamorao tsa teng but ke kopa o ba ka happiness ya bona wa tsama why ho le monate because more ke transaction ke business ke business ke aka ha mosadi wa ka stressitse ke tle ho wena o mphe ditshebeletso tsohle o mphe ene a krijwa basadi bana ba jona le bana ba batho o ithola ka moranako ka po ithola o ithola ka moranako jwale mohlanga tshebeletso ka dikamore ontsha o yetsa fela bethe ka ba tsumuwa discanning tebo and hapa ke ba batla o etsa ba imaketa hore bontate bana ba tle manne ba ntate no na go hapa o ima o computer le mosadi yane because most of ya bo mme bana ba jonang le bana ba batho ba computer le basadi ba bontate bana so we are all out okay ibile jwale
teng ebile ha ka fola because ba fola o ska ba utlwa motho ntse rona nna it's just the relationship ba fola in love ba fola ba hlole hampe Dr. No ba hlole hampe ba se ba tseba monna motho ba fola in love to an extent handa tana tshwana la tsamaya ba kwata a kwatele re monno wa ya tsamaya ke a itse ba ke tswa teng Dr. Novia ke a itse ha o kwala dizipe tsa hore motho mo ditshwantse ke tsamaye mosadi wa ka o nkemetsa re ska tlomplela ka motho ana ntsa tseba hore meute ha o di nyolla tshonopo tebu uri motho wa modimo jwale se tatile ke a tsamaya mosadi wa o ntsa mfounela o ntso bona a re o sa tlo njwetsa ka ba tene because o tso why ba tene because ba se ba fotse ba fola ba ka ipaka ke no wa ipaka tshidi ka mona ka TikTok ba true ba re ke net ba fola le mong ke yona ba yo wa ipaka ba fola a ntsa tsebile hore a motho ana le mosadi wa hae how can o sena taba no I will understand I've got this guy it's a married man maikutlo a kre bona ibile basadi bana ba ke ba three maikutlo o santsa ke ne tla re deep o santsa ke ne ha qetile ba miserable ha mosadi monena a bua ka mosadi wa hae kapa a ya hae what in there wetsa but are fiteng now hona le mofuto jwalo wa di relationship and now mofuto jwalo wa di relationship bontate ba ratana le mofuto jwalo wa basadi ke nnete le bontate hana kwentse tsamaya le bona ba qeteletse ba se ba fotse ntata ba qeteletse ntata qeteletse sa boulela ne a boulela ka mosadi no ka nyatsi na but now bontate bana ba so ha fila hore o rata nyatsi ya hae wa tlo yetsa the only way ya hore I keep nyatsi ena ko ra spoil o mo spoil ha ko mo kwalla ka cage o ra ska ba bona batho ba ba okay ha nkutlwe temo ntate ba etsa jwalo ha hlile fola ha fotse wa mo kwalla ka o mo spoiler marumo spoiler jwala ha una ntho tsena tseo there is no ha una dintwa mo ha una di mifirifiri ha una niks because ntatena o tla mohlangana le stress and ha tla mona o tlaela ho tlo thaba ene le wena o le mosadi wa ntatena wa tseba hore ntatena o na le stress ha hae so le wena as a nyatsi you make sure that ha fika mona ha o batlo mo stress le wena that is what's nanding okay because ha o batlo mo stress because a kre bonta tebana re a bua hore mosadi wa ka wa ntena mosadi wa ka mfasita ha ka mona ene ibile ho ja ne se ka bana ba ka nka be ke mohlala mosadi o kapa se ke robala ka betheng ya bana re bua jwalo ke a se ke robala ka koloi ka ba go tseo robala go bontse di shiting tse tshweu ka ba mo bombe o bo tsunamisi o bolle o se gitle no hey ba tsontle nke phela ka tlo o se na go thala baby we must talk to me anytime and you have how yes baby I don't like how I see you going through is go ai tebua ha re botlela ska ra senyetsa batho ha re ska ra senyetsa batho tebu e batla re bua le bona jwa batla re pesa sho ke tswa mo dikebeka tse kgolo a kere bile le rona re a tseba hore basadi bana ba batla utlwa dinyatsi di batla dinyatsi ntho di batlang o utlwa ke a mo jwetsa hore ha o monate hao yes o qadile hape o futla mo jwetsa hore mosadi a no qadile and hantle ne sa matla mosadi a okay ke forced ke family wa ka hore ke qeteletse ke committee Dr. No ke ntse se bua mo ha o re wa bona ha o re wa mbona se ke postile le yena mosadi yone ne ntse ke rekisa matla and then ha qetile ha o lwana motho mo jwetsa ka re le postile le motho o ntse ra mmatla ke re ke yena and then ntse ke mo khalmela hey mamedi le vaccine te va re fite modimo wa ka nako e se le ka ile yona ma re ke yena no baby na sena mami ka motho ene e be ka mo sebetsa ha ba ka kena ba ntse ba re fela ke nnete
tswela pele ba tsaba kena le ka mona ka TikTok. Ah, Now, here's the thing table. Mofuto rena le mofuto jwa wa di relationship. Mo basadi ba jwalang le banna ba batho. Ha ona dintwa. Ha ona e. Now banna ba batho ba so. Otla because wa bulela ka wena. So the only way I'll protect or ska ba jwalang le batho ba go ra spoil. Au yetsetse dintho, au romelle di malomo ana maholo ke di dafe. Ke ma ka feni. Ba fet maloma ana maholo di bouquet ke bouquet oh yeah ke na ke ba fe no ke ne ke na mfiya o tla romella a re yetse bo Mr Delivery wena o bona Mr Delivery a tlisa wena o excited ke Mr Delivery ka nte ko re fela motho no busy yo ete bongo ko bane o busy hai so kore amba o fe dintho tse tla o keepa wena o dule ntse o excited o thabele malomo ana le di 200 go di le 100 rand so that to be excited ha o be jolo ka ha o mnati o batla o fa mosadi wa attention jalo kore o fe ntwele tshwana le bana bomme ba itse ba ntwele ha o batla o clean o na le ngwana ya tefa ya batlang attention o mo fa di toy o mo fa bapale ha ntsa bapala ka tsona wena o ntse di busy clean ntlo so bonta te bana ba operate jalo ba o fa dintho tseno jwale now bona bana ha ba qetile ba itlwaela ntho agree that to sa building le mosadi wa yeah then ndatona ha tlo expect or wena le ena le build anything because remember it's a business ntwe le yetsa ke business relationship yana it's a business umpha ntwa ka more nna ko fa chelete a ke ke laka nothing we don't build more now basadi bana ba fihla ba itlwaela ntho yeno ba se ba itlwaela re be re ba mofuta wa bobedi apa wa di relationship wa bonta te bana ba butu bana ba sena di intention ka wena o tla utlwela o tine ntho ngwe o tena a qetele ba tsama le wena majithe wa tsiba mo majitha ba kopane mo tlotla ka wena okay o wena o tshwere style wena wa style wena wa style re a tseba ke bo tswa mo yes now so mona you don't care hona taba le majitha ba re mona no vi o tsama le ngwana wa baba fanda doctor no o fiti jwang ado ntse re ba feti ke ngwana ka ya ke betsa ka tsona ke betsa ka le yena ntsa smile pela do ka lo ngwele le thata o tsama le majitha o kena ka ena majitheng don le nwa majwala a expensive le tsama di pleke tse expensive le etsa le yona yeno ba itlwaela yo jalo bothata ke bona ha ba se ba fihla o batho ba tshwanang le rona ba fihla o rona re nna ke batla go nyala because I want to build ha ba fihla di buildereng a ba sa kgona a ba fiti ke bua pelanta te modimo mamedi wa Motho FM o tlwaeditse mane le mona o tla ka di expectations tse tshwanang le tsa kwana ho number 1 le ho number 2 o tla ka tsona di expectations tse jwang le mona o expectile mo spoilwa o expectile o expectile and this thing is saying ibile ha ba utlwe bomme bana ha ba utlwe la o so mo file molaetsa hore nna ke batla ho nyala I want to build ha utlwa ke iba miss call ya private Dr. Novi now untsa to behave jwale ka girlfriend and basadi le bana ba tsebe especially batho bomme they don't understand when you fihla bophilong ba motho ya reng ke batla ho nyala you must know that o tshwana le ha o sebetsa contract ke contract no o sebetsa for contract ka motswamang wa sebetsa batho na le contract o sign a contract ya 6 months okay yes you are not permanent ke ne ke ruta ka ntena ka la bohlano ke you know why the company tse ngata di letsa agree ne re ha o tla ka di qualification o no hiro permanent job mara wona jalo wa o sebetsa ka contract sebetsa ka contract kana jalo kala ka 6 months ka pa 1 year contract why is a European permanent ba o sheba because the company tse ngata di ne di hira batho permanent kanthi motho who good CV monga CV ena ha good yo way angu ai dokore di company tse ngata
That is why I don't know ke man that person. Yeah, you learn like a strategy. Yeah, the company little chona because but one also mo hirile permanent. Who is a boss? CMA. What demand? Because it's now a permanent employer. Yeah, company. For now 3 months in Vampula, but because it's a permanent employee. So I don't know who's that person, but about let's come ka contract. Then but I'll sign this a contract, usebetsa, but sign this a contract, but renew a contract. But this person is an asset. Now, but haba fita huruna, but wabatang nyala. But like the same mentality wakwana mjolo wanu wa transaction wa demand Dr. Novi but like kelelo ya mjolo wa mani wa majite basa tibe mona wa build wa mona. You don't come to me with the expectation. No. Mona una l'intention. Mona una l'intention. Hakito ra go jotsa ro kena le 10,000 bo so ro no bone moriri dragon. And that. Har sebetse jwalo mo. We sit down. Now here's the problem. Because if ke batla o builder, ke be go tlisa bophelo mbaka. Hona o bolela hore ke tlo sheba jwale. Yes. Unto okay? O contracting jwale ke tlo sheba jwale o behave jwang o etsa jwang jwale bothata ke bona he ba basadi ba bangata ba tla ka di expectations tsa kwana mo ba tlwang teng go fihlela mona mo ba leng teng. That is why today ba batla go hietsetsa ha ba bula melomo fela nna ke batla motho a tlo ntlhokomelang nna ke batla motho a tlo nkitsa a tlo nratang nna ke batla motho a tlo nratang le bana baka nna ke rata ha hona motho a re nna ke batla motho re tlo buildang le because you know why because basadi ba ona jwale they are not willing to build ba batla di ready made yo ene ka mo di ba di ready made ya dio mo mamedi. Dr. Novi what's ba ka jeno o hlalositse taba di expect ke nentse ke ipotsa di expectations tsena di etswa ke eng ke tsona ke di tlwaelo and ke tsone tse basadi ba kana ba ska nyala. That is why today basadi ba re ja chaka hore you don't meet the expectations high and it's most about the expectations in ke di tlwaelo bo love language ya ka ke di flower o bo kopana le mothasa tsebong jwale ka nna ke motho di flower le tsa di tlwaela dintho tseo le no ikona ntse ke phaphala dintho tseo. You know why table because runa banna ba batho ba batso re qala late ho ba exposed to dintho because solanga o so go ba le tšhelete o le monna ha o so exist yo Dr. Novi ha re exist table. There is no life for a man who doesn't have money. How that is why today I don't date a broke man. I don't date a poor man. Because they understand we don't exist. That's why now here's the problem now. Because who build what about it? This thing is too deep. Now, basadi baja chabanna ba velua ba ujacha ya ka the expectation or meet the expectations. If usamete next to some regular present ka birthday, you are not good enough for him. If you did not do anything, and then put it in a di batlankidi. Man mwana sa khatal man mwana fwa di toyo rana ba pale. No, this guy I saw this guy make a birthday. Just imagine he did nothing for me. Yo, just imagine. Yo, I'm so disappointed. Kapa bona fela ntwa nketseng yo. Oh, that we are so frustrated by now here's the thing. Habat tsibi lo ho sheba hore okay November ha tsibi o reka di roses tse o etsa eng mar November o kae ka bophelo okay November buildile ka because ke buildile nna ke tsa mohlala ka ke buildile and because I so fihle mo ke yang teng that is so I so ka ke ba le tšhelete nga ba palanga yona because I so fihle mo ke yang teng dog le house a tsebe mefuta di rose but o buildile ke buildile like ngika master ka di rose but I can be a good husband. I can take cake away nka o fale lapa nka o tsamaisa ka go luska tsama ka maoto yo
nka o kenya shopong reke diphahlo Yo. nka tla le grocery race nka patala bana school fees Sure. as much di-rosing cake ya kgona go di-mastera tsona Mospoilo mona. Mospoilo. Ai, Dr. Novi. Bontate Mandela, bontate Mandela, Dr. Novi. basadi ba re jatšha ka mospoilo o ba o ileng ba o tlwaetswa ke batho mamedi go na le banna ba batlang go builda and ka bomadimabe monna ya batlang go builda ha kelello ya hae a e tshwane le ya ntate a nyetseng ntate a ne a nyetseng o santse a le kara lenyalo number 2 kelello ya ntate a batlang go nyala ya batlang go builda ha e tshwane le o butiane ntate ngwana ya ne a ntse ka mata le banana le bagotsi ba ya ha re tshwane we want to build now here's the problem basadi ha ba sheba ba re jatšha ka gore re na le bokae le gore o etsang go yena ha ba jatše bophelo ba hao gore o bo beile kae because bophelo ba hao as a man bo bolela gore o na le bokgoni if o nkile bophelo ba hao wa bo beya mo leng teng go bolela gore you are capable gore o ka mo etsetsa dintho o ka mo hlokomela Yo. tebo marekisa sensenda Haholo do. o nkutlwisa ntate Haholo. ka lemo se seng no sense ke di Dr. November mamedi ka itlwela no sense ke di Dr. November ke fika ke kena restauranteng mimosa ke ja a qeta o ja ke re ke patale di bill ya ka ke a tsena tšhelete ka ntsha khadi e ntsho e ke tlwaetseng e ke reng yana ke Ena e maatla ena itsa ke re ke a sopa mosadi ya nna a bua ka a bua sekgowa Clarence Mafficians ntho Hari insufficient. ya ke botshelo jwa Mafficians te bo thusa ke tela dras Mafficians Are insufficient. insufficient te botshelo jwa mosadi yo ke se la tšhelete bankeng now ke kopa o tle mo if ne ke kopane le mosadi ka nako eo a ke na tšhelete I did not have money in my account Yo. mamedi kopa le mamele I did not have money in my account ke be kopa mamele hlema ke bona o dula hantle ke bona o dula hantle I did not have money now ha ke nke gore ke kopana le mosadi ena bana le kelelo gore nna ke batla go spoilwa ke batla go etsetswa nthwena because ke batla go rekelwa di-buffet malomo ane a dintho a di bouquet now are you aware gore next na le tšhelete o patala bill so ya bouquet yona ne tlo nka ka tšhelete let's say o be video ka nako eo ke neng ke le boemong bono o motho wa ka o no tlo reng o no tlo njatšha jwang ke bo ke tsa sense mo mamedi la nkutlwa because basadi ba re jatšha ka dintho tseo re ba etsetsang tsona e seng ka seo ka ability o nang le yona Dr. Novi. e seng ka bokgoni bo o nang le bona because ba sheba gore wena o mo etsetsang o jatšha o ya ka tsela eo o mo etsetsang dintho ka teng Sure. Alebale ability. I ipapanyetse now here's the problem mamedi now I did not have a money ya patala bill now ke yana potso if ne ke jwala ka nako eo e be le gore ke kopana le mo wa birthday during that moment eo account tsa ka le dinitra ona tlo reng wa tsana tlo reng that guy is broke Yeah. ona tlo reng Yeah. that guy is broke but here's the problem o tlo bona Satan de wa bapalang ka basadi ka teng aka se bone gore ka pela ntlo ka go eme eng aka se bone gore ntlo ka ke eng aka se bone gore ke eng aka se bone gore ke bophelo as much ke sena tšhelete bankeng mare ke o kae bophelo ba ka kelello ya ka bo beile kae vision ya ka ke na le eng as much I don't have money in my account but bophelo ba ka boka because bophelo ba ka bo tshwantse ha o bo sheba o le mme o bona gore this man can make me a ka mphidisa a ka mpha lelapa we can build together if I gona o build o fihlela mona maleng teng now tabo ke tsamaya le mo mamedi na ntato tsamaya le mo mamedi ke tsamaya le mo mamedi ha bohloko ke bana ba kena mona ba re tabs e monkwe ore yo tabs ale novi like ke sono ka bontate. Sometimes we put them under pressure. Kadi material things, unlike approaching them with the little they do for Rona. Are yo ntate, they go through
straight ke teng Teboa, Sister K. se re tshaba. Dr. Novi. Se re tshaba o commit. Se re tshaba. It's one of the reasons when ha ne qala o bua ke re bontate ba bangata ba segile. Yeah. Ke go jetse bo sengile mona ba etswa. Re shapa ke di expectations tsa basadi na Dr. batho. Novi. Na ke batla o ikwala. Dr. Ke batla o Novi. ikwala. Ke batla o ikwala ka kelelo ya batho ba baso. Wa ndumela ke kwala. Hai, a ke tsebe na ke o ikwale but ke batla e tswela pele. Let me talk to somebody. Hore the problem ya batho ba baso, we think re hloka tšhelete. Okay. And that is why re ja tshwanang ka rona le bokae account o. Kanti no mami, life doesn't work like that. We don't need money. Okay. Money ke transport e re isang dinthong tseo re di yang re hlokang. A se yona ntho e re hlokang. We through money we are able to buy dintho. Ka tšhelete we are able to buy cars. Ha una motho ya reng nna ke batla tšhelete. Ndate mplele fela Freddy o jana beile tšhelete rena ke beile tšhelete ka be Freddy ana le mo. Freddy una na le Kenworth. Why hopeful problems. I extend I change. Ha qeta we reka. Bona Freddy yentse took money. Ndate Freddy a etsa mall. Mplele Freddy o jana nkile tšhelete ba ibile. Now mplele how fika let's say o fika ndate Freddy ba sena tšhelete account. Are you going to say that Freddy broke? But ankile tšhelete ya hae. Ai man. Tebo marongutlo man. Ai. Are you now the problem? Tebo ngutlo. Freddy like aba nerka ra kopana le ena hantsa a hamolo. Asna tšhelete account. But we cannot say that Freddy ana tšhelete account because of us meeting the requirements tsa rona. Continue Freddy o bohlale tšhelete ha we sebediso achieve dintho tseo a di hlokang le runa re jwalo na basadi ba nahana re tshwana le bontate bana ba beyang tšhelete for bapala runa when we have money re dula fatshe re shebo roke ke na le 50,000 ke batla o fihlella eng ka wena ke batla o fihlella eng ka wena o transport now ha ke qeta o reka ntho e ke hloka ka 50,000 don't judge me. I'm not broke. But ke sebedise tšhelete for ntho e ke hloka. Momamedi ke kopa le nkutla marna. So the problem ya basadi because we don't meet their requirement. Now today ba re jatsa re se really broke. Motho fika November gone go ntirela next ke November o itse ke simula bona motho ena go ntate wana next gone go ntirela nna ga ka be ka motho ba sa ntirele next but a shebe November o na le tšhelete but November go no reka koloi o go no reka ntlo o go no extend because runa re understand our tšhelete ke eng. Tsa mo sheba batho bohle ba beileng tšhelete ba na dintho tsohle tse ba di supang ha bana next year ba supang batho ba beileng tšhelete temo ke a ikwala batho ba beileng tšhelete ba na letho leo ba di supang runa re a tseba hore ha re hloke o ba le tšhelete re hloka hore tšhelete re thuso achieve dintho tse re di batlang ke tšhelete nke ntse re ke dule befateng ke tšhelete nke tsa gore ke be le dikoloi ke tšhelete nke tsa gore ke be le dibike batho ba jane ke beile tšhelete bankeng ka be ke le kae banka nka be le reach ho feta nna monga tšhelete. That is why today hona le batho ba mabitla a reach ho feta beng ba tšhelete. Why? Because o beile 100,000 wena because wena ha o batla spend that tšhelete for dintho tse di hlokang ha o qetile o ntse beile 100,000 nkgono wa hlokala hona motho mo pata o tshwantse nke 30,000 o pata nkgono wa 30,000 ya mabitleng ka morana go itse o tshwantse lo be ya maje wa ngutla ntate. That is why di tšhelete tsa batho di dutse mabitleng. And it's a moshe ba batho ba na di tšhelete di dutse mabitleng o yentse majo o yentse di funeral tsokotsi but what do you have when o na le eng o supa eng. So runa we understand that is why no woman can say November o broke ha ke sena tšhelete o spoiler. I'm not broke but it is because ke decidile ho nka tšhelete ya ka o etsa dintho tse very important tse e tlo bang bophelo ba ka le motho yeo ke tlo phelang le yena. Sure, Dr. Novi, wa bua nnete ntate wa ka wa bua nnete
mme o bute kutlwana le ena o beile tjhelete pele relationship ya rona e ba hantle ha tjhelete le teng ha tjhelete le siko ha na nako ya ka hangate o ngata fela ha tjhelete e le teng o na le nako ya ka ha fela tjhelete e le teng ntho engwe le engwe e buang ka tlung tlamehile ho be le tjhelete ka hare Dr. Novi o butse ke mo ratile a sena tjhelete a sena nix ha ka rata tjhelete ho yena ke ratile ye empa ha so e bone ntho e le tsatsing le yo ntate wa ka ya le nna ka mehla Kgotsa mo Novi kgotsa mo ntse parada le parada mathata go bomme a shebile ntho ba sa batle semoya ba bona mathata go hloka o lata semoya ba sheba tsena tsa lefatshe ho feta tsa semoya ba bona mme ya bohlale ke ankang tsa semoya ba tla tsa semoya yono ke mme ka nnete nna ke bua ntho le reng ke utlwa moyeng hore bomme ba jwalo ba sa tsebeng bontate ka semoya motho ke ntate empa tsebe ntate modimo ke ntate ha tsebe thuto tsa ntate modimo. That is a big problem. A o ka nyala wa tate ke no bua ka tsa semoya jwang ha re tlwele ke ka sonta yona tshwantsa ba manager buntu tate tshwantsa ba manager buntu tshwantsa ba manager buntu tate wa ka hona jwale ke ne tsa mjolong le manyalo tsa semoya tsona hloka tsa buntu ka 6 o'clock fela ka night buntu se ke no keni ewe motho o ke montuza mona o re Tebza ngwana le bulldozer a re nna ke hloka ho ratwa le ho rata e seng ho rekelwa malomo hle a re ke hloka motho ye re tlo buildang ho ya forward a re ke na le ntlo koloi dintho tseo kaofela di teng a utla ke hloka motho re tlo buildang le ke mo hlompha motho a re ke hloka builder dumela Dr. Novi Novi Tebza ai ke le ka morata a sena letho ke mo amohetse a sena letho mosebetsi o qeta ho fela ha ba monate ra pusha a re o batla ho lokisa eng a kene ntho tsena tsa di-Uber di-Uber Eats di-Guteng wa ha ba hantle vanish itsa qeta ba hantle ke mo ametsa le jana se jana tlamehile re tse jang le hao so ba le ke jana mo lokisa ka pelenyana mavifero batla mo lokisa ka ke batla mo lokisa ke kopa ke voice note ya bobedi yes ke kopa o thusa bomme ba ha ba nkutla next there's a difference ho nka motho from 0% le nka motho ya 50%. okay wa 0% wa risk yo Dr. Novi on tsa etsa mo rubuto motho la le 0 Dr. Novi yona ntho e o sena buang ka yona ke yona ye o o riskile o ka se fihle bophelong ba ntate ya le kana le nna a ba ntse o jetsa hore kona ntse ke nana o batla plate ya o dula o ntsa etsa nako e ka o ntsa etsa o ka se fihle bophelong ba motho wa 35 years a ba re no ntse kona ntse ke batla plate ya o dula ntse ke dula go gae o bunka motho o bo re no motho ka 35 years o ya ntse ka di 10,000 le 5,000 tse ke ne matsong a hae mmamedi a ke bua ka batho ba ntse le bua ka bona nna a o bua ka di 0% a ke bua ka di 0%. Mmamedi kopa skela nkenyang dintho tse la tsa lona tse kutlwang di nkimela nna dumela Dr. Novi Tebza te mo le bua nnete ya ke tlo bua maka le bua nnete ena e straight ne nna ntate e ke utlwanang le yena ke kopane le yena a ntse sena yone tjhelete mare bothata ha na le yone tjhelete eo yena o bona e ka re nna ha ke motho o a tswa bomme bana ba nkutlwe momamedi ha le nkutlwe momamedi ke kopa ke skela hlola le romela di-voice note ya ba le yang kutlwe ke kopa ba ske ba di romela ha ba fe batho ba nkutlile monyetla hore ba tle ba understand you know why these people they don't understand tebo
at your age, I get you age guy because you know you are still young. Yeah. But there are things so the super you have a vision, Yeah. you have a goal, you have a aim. Once you fika humonna, ya 0-0, o no na motho ena ke na no rebuild le wa risk ontsa yetsang gore ibe ko wena o tshwantse o tlo mo ruta o build ko no tlo tshwanelang mo ruta o build a ke bika batho ba jwalo nna mamedi a ke bika batho ba jwalo ke bua ka motho yo reng le hare ha ke na tshete marabare wa tsaba baby ke tshete ka fedile because ne ke etsa ntho ke ne ke etsa project ke extendile ntlo yaka ke rekile koloi kapa ke qadile business but a ke na tšhelete ke ba ka batho ba jwalo ba are yang kileng tšhelete hae a ba elevator bophelo ba hae e se motho o tlo mo tholang a le 0%. Jale bomme bana ba bua ka batho bana ba itholetseng bona ba le 0%. Jale mono he mo mamedu risky because ka bo madimabi le banka ene re ka di mantšhelete ha yo ka di musina letho ba batla o tseba rona le empe gore ba o thuso di masantsing yo nang le yona. ke ba bona ba mamedi ke ba ratela ntwena ha holo ba mamelang nanelo ba mamela ba delete ba delete ha ba delete Hi Dr. Novi. Hi wena uyikandakanda hle yo ha ku utlwile loud and clear. Yes. Ke sengile but ke utlwile gore re shebe 50% because of rona ba bang re sebeditse station ha re tlo qala batho fatshe re sebeditse haholo seng hanyane yo by night ha ke a bua ka batho bana ba ntse ba mamedi ba bua ka bona ba hore lo rata bona ntsa plan hore lo reka thututu ka motho a reng ha re ne ke se rekile wa tsa se se le bala ka pasile sa small accident a re ke on and ha o tsebe le hore ha qetile o thola tšhelete ya thututu ko o lo se reka ba mamedi lona marlo a re tse ba le lefu wa lua but ntse ke batla go tla mo mamedi ke batla go emphasize ntena mo mamedi when o kopana le motho ska ja chamutho especially bomme bana le expectation ska ja chamutho o bo so mo writer off because as a meet the expectations out especially tsena tso tla thola hore ke for pleasure ke for birthday ya hao ke for ing and then it's next and pitchelet. Sometimes it is not like Mumamedi Arabato Fachelet, but it is because we are still building. So when go for eke hona Mumamedi scan za chaure no November wa khleya nna ke tla tso fa motho ka no tla tso mpa di 20,000 ha ke motho eno wa ha e kana ba ena na santsana the source of income tsa ne sentse di le right e kana ba motho no na santsa a le stable yena but runa we are still building we are still building ka bo madimapi bona le batho ho di bona ba sentse ba le stable motho a stable ke motho a rena ke entse ntho ngolengwe so now for therefore na ke tsala tšhelete ya ka but runa we are still building o bua ka di builders ke bua ka di builders batho ba nang le vision so how fitla go nna go jotsa ke re batho ba ha ke na tšhelete motho ka because ke la ka etsa so fitla net mo qeta mo extendang ke qeta etsa so ka ba qeta re qala business you cannot judge me ka ora ke na tšhelete bo sompone ka ramna the potential shaba what I have shaba di ntse di achieve because lo wena ke tlo qala ha o tlo fitla bophelo ba motho a qala from zero no now ke yana ntse go tlisa bohloko batho ba etsang bomme bana ba kampa ba matha le banna ba batho ene monna yona wa motho e mamelete bo yena batla bomme ke kopa le tswe ka ra dikubo le eme ka ntle ke a tseba le tinne bo di onoroko gore ke a tseba bomme ha le atena di lingerie le tinne di onoroko mara ha ona taba bo mama ha ona taba gore bo mama bomme wa ka ha ona taba tswa ka onoroko ela le di kante o utlwa mme wa ka o eme ka ntle o dikubo because yena yona batla ke bua ke nete tebo ke nete nhlobo ga ba pagai la re hadiyo ga ba la tsona mara he nna ne ke re ba ka itsela ka onoroke ha ena le dikanti a eme ka thoko bete ba ke batla bua le yona jwale ke go jetse tebo ke go jetse ba ntate bana ba nang le ba ba spoilang
le bona bana ba le 0%. I mean bana ba le ba bile 0%. Ba kopana le basadi ba bona ba builder. Today wena ho fihla le mosadi fumana ntate ya ho spoiler le yena na tswa from 0. Ba jwale nna kere ha ke re wena tswa molata ya 0 jwale ka ntate yane le mosadi wa hae. Ke re ko wena o kopana le motho a reng baby sna ke na le ntlo phase 2. Ke na le kole yaka ke na le hona jole ke nkile tšhelete ke ne ke na le yona ke batla go etsa ntho itseng o botsa tsa motho gore o broke motho a reng ke rekile ntlo phase 2 ke rekile eng mo botsa tsa gore ha gone meta di requirements tsa but now here's the thing ha ba qetile ba ratana le banna ba batho and banna ba batho bana ba le bona ba buildile le basadi ba bona wena o le mme ya batlang lenyalo but you are not ready to build maru ja tšhelete ya motho ya buildile le mosadi wa hae ya ntse builder because bonta te bana ba ba tla thola re ntse tswela pele o builder le mosadi wa hae o ntse tswela pele o builder le mosadi wa hae. Then when now you don't want to your own husband you can build there we patla ja tšhelete ntateane but ntateane le mosadi wa ba builder now ntshabo hlogo ke ena hem go ja tšhelete ya monna ya ntseng a builder le mosadi wa hae wena bo thabetse tšhelete ya hand to mouth hand to mouth yena le mosadi wa ba ntse ba builder bophelo ba hae mara fihla wena qeta mo fa ditshebeletso tsa ka moreng o tshwarisa 5,000 o tshwarisa 2,000 o tshwarisa 10,000 o tshela petrol ra ka ditaere mara yana le mosadi wa ba builder dume la no re ke utlwa sentle o mfumane ka nnete ha re kopana se ke gona gore ke gone ikemela be ke hirile ka more ke dula go mo ke gona go ifatela. That time I was earning 900 rand per month. Of with all the assets that we have now. Gona lo lusa ke lala ha ke na letho. O gona go bona go mona monna ka ja matseba ke mo fumane. Ke matseba ke monna gona go fata. Thank you. Te wa utla nthe powerful jo. Are ndate are mosadi wa mo fumane ana le room. Le in re bua ka batho ba jwa. He was not 0%. Una santsa builder. Una santsa le processing ya build up phelo ba. So mosadi no kopane le motho ya ntse ana le vision. And that is how we be easy ro ba etsa jwa ba build ba eye together. Now basadi ba bangata tebo ba sapua gore ha ba batlo build matsatsi yana. Ba batla batho ba tlo spoil ba tlo etsa. And mo mamedi ha re sana chelete. Chelete o rena le yona ke re batla go build e re batla go sebedisa to grow ourselves. Ha re sana chelete o spoil. Kamora COVID mo mamedi ha re sana chelete o spoil ba. Ha re sana yona mo mamedi. But once bana le chelete ke ba ntse ba ya ho zone nto commission ya nto. Ke ma le bona ba ipandetse. Jalo rona re tla fika jwang ko tleng eno mekalo ka rona mamedi ebile re batho le dikabelo. Jalo rona ebile nene mpula di ana ka di sonta. E ba sono mamedi bone di ditala di 10 ranta. O bone ka re tse ding ka re ke tsa madaisi. Re tla re utlwile bohloko wena o nkemetse na le di expectation na le list e tele na di expectation nna kana go tseo ke tla pilwa ka e utlwile bohloko ke tla ka ke kentse plastic ya surprise kono o lo bala ya boxer kono lo bala ai doctor Novi ya kwala dumela go ketela pele. Yo, Dr. Novi, lo wena Dobsa. Nna ha le ka tseba nna ke hla go le motho ka e le go hono se tjena. Ena ga le ena na bua ga baby mosebetsi o fedile kopo go tela ha lona ke le ka hana. Ke le ka nna ka dula no tjena ka ga le shano ha o ka bona. Ke mo hloka le bitse ka mona ka Bloemfontein go tsolo. Ai, tla go jetse bertsa matebo. Bohloko ba bontate bana bana le tšhelete. Le bona ba tseba ka nako tsa bona mohlang ba hlokang tšhelete e teng nako o hloka tšhelete ba tseba ba etsa ha ba yi di girlfriend di nyatsing tsena tsa bona ha ba yi because ba bona ba tsaba pressure ke phete do bontate bana bana le tšhelete mohlang dintho tsa di sa tsamaye hantle a seng right o raka spoiler mothano hae ha yo ho yena o tla bantsa mo jetsa baby I'm so busy ke na le meeting ntong okay ke Zanzibar. Anza le bona Taflacht. Aber baby ke Zanzibar.
ntse le mo tough luck tsebe hana nix o tshone o tshwere kapa ntho ntho kapa ha tshone kapa ntho tsa ha di monate because ya etsa o ya batho ba di business ya boma ya etsa la rena go mo fela dintho di sketsa tsa my way yeah na wa tsa bonta taba ba bona ba survive ka gore mohlang dintho tsa di sa emang hantle ha gone o ya mothong wa hae o gona o mfona bua lena ka phone fela ba re ke ntse ke le busy baby ke o na le something very big and ke le busy ka yona o ba le and expectation o tlo etsa bo se ba etsa ba understand ra batla motho ka because ke motho wa di business and ntho e ke ra thinking bon basadi ba buildile le banna ba bona ba tshwana le ntate yona ba understand mohlang ntate wa hae ya rana letho mara bana ba nwan di strolo tse bana ba hula ha ba batle lo understand because bona mosebetsi wa go fela ntwa the expectations are you tshwantse di metuwe te ba tsama ha re tsaba doctor ha re tsama ba o fumana kae mami nomoro tsa ke 073 202 9079 ke ipeta 073 202 9079 now qetela 073 202 9079 mamiri wa karata o tla nthola mone ina le WhatsApp ina le wa tla mfounela mamiri wa karata batjha ba ka hlebana le event e kgolo tabe ke le teng mone ke lo bua ka pusha jwang ditoro tsa mamiri wa karata batjha ba ka bana le event e kgolo ka 12 tlhoko ka moqebelona ke a le mema tlisang le bana ba lona ke mahala eventeng ena mamiri o kala ma taxi face train taxi rona di kalamela ka pela taxi rank pela KFC e taxi rank o kala ma taxi face 3 kapa face 7 o burufela ya kerekeng ya Dr November pela shop ya mali khabela ba tlo theola teng ka koloi o driver ka ro Grootflay o fita limo molo ka left o fite mo Greek mamelo ka rata o tsamaye straight o lo kopana le kereke ya rona e tseleng ya bona hala mamedi ka sonta re kena ka 10 o'clock o mo wena mamedi wa kana tandula mamedi follow and page ya ka Facebook ona jwale jwale ka o le TikTok to betsa fela mano Dr November ka bona follow o bo so follower Facebook le TikTok wena mamedi wa kana so that e gone o fa di notification ho hle mo kelende God bless you kala bohlano mamedi di ja fatshe ka 9 o'clock ke le boile go lo Dr Novi monke West ka tsela wena montuza